बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया मुरसलीन सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन रहमतुक नबिय्या मिसिसिलागे तेविसन प्रोग्राम है कोगन में बद्दे कुल्ली मेदुक प्रोग्राम होगा अगुना को बैर वडान ने शेख इब्राहिम मोहम्मद अदे शेख इज़ुद्दीन अदनान दिबर फुन्ने सरबड़ शुक्रिया वडान देवी तीवे अदे अवनु मिहारो वाहद कोमदनी उहदु हंगुराम लिबे इब्रतका फिलावतका बेगतुं अदि मी हंगुरामाग अवनुमें मी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनाग हुन्नवागें मदीना दिफा कुरम खियाल कलेफान गंगुळुबि एहन्नमेस बदर हंगुरामा वडा नुगन्ने तिब्बेवि जुवाम बेकलुन्न एगतरे कलेफान बुडबे हुळ हमदतक फान सिमुना नवागत बुड बार अळुबि मदी मे मैदान फैब वडागेन वत मक्का मदीना बेरुग हंगुरामाग मैदानुग मुशिकुन्न हंगुराम कुरम कवाती कित मै नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए बेफुलुंग रोया एगत अमल कुरबि ಅದು ಮಿ ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಅವನ ಬಲಾಲಾರುಗ ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಲಷ್ಕರುಗ ಎಮ್ಮೆ ಫುರುತಮೇಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಲಷ್ಕರುಗೆ ಮಾನವಿ ರೋಹು ಗೆಲ್ಲಿಗಿಂದಾನೆ ಫದ ಹರಕಾತೆ ಹೀಗಾಗಿಂದಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಬ್ನು ಉಬಯ್ ಇಬ್ನು ಸಲೂಲ ಏನೆ ತಬಾವಿ ಗಾಗಣಗ ತಿನ್ಸ್ತೇಕೆ ಹಾ ಮೀಹು ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ನಿಕಮೆತ್ ಕುರು ಮಿಹುನ್ ಕಬೂಲ್ ಕುರುಗೋತೆ ಕಮಸೋ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ನಿಕಮೆತ್ ಕನ್ ಲಿಬಿ ಅದೆ ಮೀಹು ಮಾನವಿ ರೋಹು ಗೆಲ್ಲಿಗಿಂದಾನೆ ಕಮ ಬಲಾ ಮೀಹುನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಲಷ್ಕರ ವಕ್ಕೆಗಿಂದಿ එහෙම අකිද මයි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මක්කාගේ මුශ්රිකුන්නා කුර්මත ලැබවන් නුකුමඩාන්නේ ලෂ්කරුගේ අදදකී කාගණක හැසතෙකෙන් හා මිහුන් හුරි මිහුන් තිබි ආදකිද මයි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ඉස්ලාමී ලෂ්කරයගේ මක්කාගේ මිහුන්නා මුඩු නාරාගත කුරිය වඩාත්ම ගස්තු කරවා එකන් කොදෙවාණි කොම් බේෆ්ලක්තෝ සවාලි කරව බෝ khaythama විදාන අල්ලාහ් රසූලයි තිමන්නේ විදාලෙප බනි හාරිසාගේ දඬුබින්තගේ කාරියන් කලිෆන් වඩාගති වඩාන්නේ මග්මතිගා मी मदीना के मुनाफिकों के तेरे के मैंने मरबा बिन खैदी के दरबिन तक के तेरे लाफ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दतरुकर भी खंग एने निगेंग एने कमा हले फले लेवा आदि कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एदमल एच्चुगवा हेदी सबं सहाबींगे हितुगा मी रोडे कोफे विने गतुल कोरम एकले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदि होंगे दिवडागे तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकरन विदालवनी एना गतु नुकुराशे ए लोला हिंग अदिरे फवामी हेके अदे बदर वधु हंगुरामागे में खास कदे अगमने फाह कोल्लेवेनी मी हंगुरामागे मक्कागे मुश्रिकुंगे लष्करु वर वरुगदेंगे मिहुमनि तैयारफा ए लष्करुगा मी एम्मे वरुगदे बेफ्लक अगमने फाह करने मी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकलक सैफुल्लाह के लगब देबाफा खालिद बिन वलीद कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी लष्करु मी बसबाफा के तबलाल लष्करु के खनाफरात के वेरिया का आयोजन करबाफने मुंजिर बिन अमरू अदि वायपरात लष्कर मी वेरिया जय कुराफावनी और जुबैर बिन अव्वाम अदि बेफुन्ना एही तरकम फोरुक देव मत मिगदाद बिन अस्वद अमर कुराफावनी अदे कलेफानोगे मी जिम्मा कमग हद्दवा मेरनी खालिद बिन लदीद इस्लामी लष्कर दिमा कुरियंगरा वडागे तंदुर मट्टके नो कलेफान फहत जैसम मस्तक हवाल करबा मेरनी मक्कागे मुश्रिकुंगे गागण के तिंहा हिंगा मी मेरिगंदी एरोगा कित मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लष्करो का ददे ओवर मदवेगंदनी अदि मी लक्ष्मी हंगुरामागे ओद हंगुरामागे मैं खास कद अकोन फाह कुरवे कमकी कित मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एळु बि दिफाई फियवळु एकलेफानुगे मी हिकमत अमलियनु तेकलेफानुगे अस्करी किरकुदानकं एकलेफान अस्करी कंततोग दूर बिस्ना वडायतुमुगे बिंबर अगुण में मी फिरिगंदाने एकतुं कि मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनि हुकुम कुलदान फंसास मी हुं एकुरम फोगा बेकलंग वरियक अब्दुल्लाह बिन जुबैर बिन नुअमान अल अंसारी अयन कुरम फोगा मी वादी खनातुगे दकुनुगावा फरबदे मतीगा मी बेति बमरु करबी ए फरबदे की मी उस फरबदे फरद फा मशरफानी मी जबल रुमातुगे नमु मी इस्लामी लष्करुगे इरमती फरातुं अदि गागणक द्विस्तमसस मीटिंग दुर्मिनुगा ए फरबदे वशालाफ अन्न मुश्रिकुन वरैता फेन्नान एमा इतनु मुस्लिमुंगे लष्करुगे हालता मैदानुगे हालता रंगबेगे दाति मुस्लिमुना देकोळंगे फर मी मुस्लिमुंगे फुरगहुं अन्न मीहुं मत कुरमकिद मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए बेकर नमरु कुरवाफन एगतु लेफान हदीस कर फाफिदालवनी मी असवारुंग लष्करादिमाय माने काफरुंग असवारुंग लष्करादिमा अन्नकमगावना दुनियुका मी मडुकुरवाशे तिमम्मिन्न कामयाब लिब्नस फहतु नानाशे तिबितनुगा साबित तिबेशे तिबयामि फहनला मी अय नुदेशे एफहोगा अकीद मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहन रिवायतेग मी विदालुकम बुखारी बयान करवा मिरनी उदुहे मुंदा दूणितके तिमम्मिन जहागेन दियकमुगा वी नमवेस तिबयामि हुं ए फरबदमतिन फैबा नुदाहे तिमकलेफान तिबयामि हुं इजन देबुफम दांदें मी तिबयामि हुं फरबदमतिगे तिबेशे बयान करवा मिवाहक मी इब्न हिशाम मेनेगे सीरतुगे बयान करवा फानी अदे कुरिंगोन इशारा कुरिगोत मी इब्राहिम मी अने मी हंगुरामय की मुस्लिमुन्न वर बड़े गेल्लुंत के लिबिगंदी हंगुरामय ಅದು ಏಗತೆರೆ ಕುರಿಯಂಗುಣ ಶಾರೆ ಕುರಿಗ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುಂ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಲಷ್ಕರ್ ಬಾಬಾ ಕೊಲ್ಲ ಮೀಹುಂ ವರ ಬರುಕದೆ ದೇತಿ ಗಚ್ಚ ಮಿಹಂಗುರಾಮಯ ತಯಾರಗೆ ಗೊಸ್ವಾವಣ ಏನಂತ
මියන් mi hangoramege wahakaga asluga emme muhimmu ebbeki hangorame mi revi reun egotun mi uhud farbada islami lashkaruge furagaha gotan adi islami lashkaruge mi himayatuga yit rasulullah sallallahu alaihi wasallam beetibbe mi fansas bekalun jabal rumatuga mi jabal rumataki war kuda ane mi ustankolek algon men ane farbadege daraja den jehe barabore kuda tankolek gota velifunnya gota nota algonam mi muna komunya divi rajyege swennawaruge kuda us faskolengi ema e velifuni macchanote tanan mi ervi bekalunge maccha fansas bekalun veri korawafa fansas bekalunge maccha veri korevi abdullah ibn jubair demme korin dr musa wa ke ishare kore gota den mi farbade kiyawleni jabalul ainani farbadaga mi ebekalum betibbe fawga rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadis korevi mi kamiyab libunas adi nakamiyab yes farbada matin fabagen nudash mi dehalata kiwes asluga mi mikala hanguramege terega mihun ettanun anetana daane dehale ei kamiyab bujjiya ganima muda ekkoran mi nakamiyab bujjiya baliwegen filanduwa mi dehalen mi ishare korawani mi den mi ebekadunnan amuru korawwan e hunnevi abdullah ibn jubair ekan war rangala saaf ko vidalo devvi adi e ekalek fan meduveri korawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko devvi ane tiyabami hunna islami lashkar duunitake as jahagane gendatam fernu komugaves tiyabami hunti tivitanun fabagen nudashe nuurnama islami lashkar ekko balwegen datam fernu komuga vies tiyabami tivitanun fabagen nudashe den ehen ibarataku ekalek fanu bayan ko devi ei timakalek fanu ge izna enneti farbadamatin fabagen nudiuman amur korevi hame gota islami lashkaran amur korevi hanguram koran nufeshuma adi mi ekalek rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hunna kandeligen hanguram koran fashashe ishare nukuravwanis mi hanguram koran nufasha mi dekantakum wes engeni asluga leaderge belumuge dashun hanguram hingamun dan jihekan e commander anga gotaka khilafa kantata wegen hingajjiya hanguramage maidanuga bossun luntake fenna anekan adi ei asla balafiya tafatu amurtaka wegenda nehmima baliuma meduveriwa sabaka wegenda ne maneki control nettifying hadataka wegenda den mi timammenge ane kurimatin vies adi fahatum vies adi enun komme dimakun mi makkage mushrikunge lashkaruge astan akamuga vies emihun huttumataka kurenjihe masakke tibitaga tibegen kurashe hame gota mi duni uka mihun rasula amru korevi kurime sarwan ishare korevi gota kuri gotan emihun ane islami lashkaruge tere wannam masakke ko adi islamu mi baliwegen diyakamuga vies mi farbada dukoffa fabagen nuda ei asluga difai warugada pointaka etan wegen dative ehemima mi ekalek fan eta faharaku eta gotegge matin miwahaka mi bayan ko devani ege beenumaki asluga islami lashkaruge difai point gelligen ehemima mi wadige carryega oin emme muhimmu us gandu nota mi kuda farubada rasulullah sallallahu alaihi wasallam beenum korvi makkage mushrikuna hama dinuma beenuma emme strategic point e gotuga beenum hippewmattaka ei makkaga mihunna kurimatila duniukumasha adi madinaage difauga alanje fiyolu takattakaya adi islami lashkaruge difauga alanje fiyolu takattaka hema e mauke rakkatirikamaekuga e tan rakkatirikamaekuga mi himayatuga muslimunge baaruga dashuga beevvi asluga mi ege sawmun e makkaga mushrikuna undagutake wege diumattaka den hama mifarus lashkaru revumuga mi badru hanguramaga salmenna fenigen diye gota
ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಲಷ್ಕರು ರೇವೆವಿ ನಮಾದ ಸಫದ ತರ್ತೀಬುಗೆ ತೆರೇಗ ಅದಿ ಸಫ್ತ ಮಿಗೊತ ರೇವೆವ್ ಮಫಹುಗ ಕುರಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂಸಗ ವಾಕ ಇಶಾರೆ ಗೊತ ಕಾಫರುಂಗೆ ಲಷ್ಕರುಗ ಎತಿಬಿ ಕಮ ಗುಳೆ ಬಾರುಗದ ಮೀಸ್ಮೀಹುಣ್ಣ ದಿಮಾಲ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಲಷ್ಕರುಗೆ ಸುಣರುವೆರಿ ಬೇಕಲು ಕಂಡ ಅಳುವಾಫ ಎ ಲಷ್ಕರುಗೆ ತೆರೆಗ ಕೀತ್ ರಸೂಲ ಹಿಂಗವ ಹಮ ಸಫ್ತಂಗ್ ಎವ್ವರು ಕುರವಿ ಅದಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಅಸ್ಹಾಬುಣ್ಣಂ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರವುಮ ಹಿವ್ವರು ದೆವ್ವ ಮೀ ಎಕಿ ಬೇಕಲು ಎಕಿ ಮಕಾಮ್ ತೌಗ ತಿಬ್ಬವನ್ ಜೆಹೆ ಗೊಯ್ ಹಮ ಮಿಹಿಂ ವಕಿ ವಕಿಂ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣ್ ಹಿಂಗವ ಮೀ ಬಲ್ಲವ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಸಫ್ತಂಗ್ ಹಮ ಕುರವಮು ಗೆಂದೆವಿ ಏಗೆ ಬೇಣಮಕಿ ಹುರಿಯ ಹಾಲತೆಗ್ಗಾವೆಸ್ ಅದುವುಣ್ಣ ಕುರುಮತಿಲೇವರುಗೆ ಕಾಬಿಲ್ ಕಮೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಲಷ್ಕರುಗೆ ಬೆಹೆಟ್ಟು එහෙම ඉමාම් තොබරි රිවා කරවණි ඉස්ලාමී ලෂ්කරුගේ ෆුරගස් ඔති මි ඉහදෂේ දෙන් එෆහුගා කුරින් ඒකලෙක් ෆානුගේ බස්ෆුල් එයාගොත ලා යුකාතිලන්න අහදුන් හත්තා යමුරුහු බිල් qital තිමකලෙක් ෆානු හත්තා තමුරුහු බිල් qital තිමකලෙක් ෆානු තියබෑ මිහුන්න හංගොරාම කුරුමන් අමුරු කුරව වන්දෙන් තියබෑ මිහුන් හංගොරාම කුරන් නොෆරා තිබ්බාෂේ මිහින් ವಿದಾಳುವೆ ಕಲೆಗ್ ಫಾಣು ಲಷ್ಕರ ಇರ್ಷಾ ದೆವ್ವ ಮುಹಿಮ್ಮು ವಾಹಕತ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವಿ ಅದಿ ಎಕಲೆಗ್ ಫಾಣು ಹಂಗುರಾಮೆಯಾಗ ಮಚ್ಚ ಮೀ ಬಾರವಳು ವಾಹಕ ಫುಳು ದೆಕ್ಕೆ ಅದೇ ಮೀ ಕುರಿಗೋಣ ಶಾರಾ ಕುರಿ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸ್ತಮಗ ಶಾರಾ ಕುರಿ ಗೊತ್ತಾ ಮೀ ವರ ಬರುಗದೆ ಮೀ ಅನೆ ಹಂಗುರಾಮೆಯಾಗೆ ಅಮರುಫುಲೆ ಕೀತ್ ಮೈ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಮೀ ಜಬಲ್ ರುಮಾತುಗ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಬೇಫುನ್ ಅಮರು ಕುರಿವಿ ಅದೇ ಎಬೇಕಲುಂ ಮೀಗೆ ಬೇಣ್ಮಕಿ ಹಗೀಗತುಗ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗ ಲಶಕೃತರಿಯಂಗೆ ಬೇಫುಳುಂ ಮತ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಮುಷ್ರಿಕುಂ ಬೇಣುಗುತಗ ವದೆ ಗೆನ್ ಅವು ಮೇ ದುನಿದನಿವರಿಂಗೆ ದುನಿಗೆ ಹಿಮಾಯತುಗ ಮನಾಕುರುಂ ಅದಿ ಹಮಯಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗ ಸಫ್ತಕತೆರೆಗ ಮೀ ಮುಷ್ರಿಕುನ ಬೇಣುಗುತಗ ಹರಕಾತಿರುಮ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಲಷ್ಕರ್ ವರ್ಷಾಗೆ ಹಿಸೋರ ಕುರುಮುಗೆ ಫುರ್ಸತು ನಿದಿನ ಮಟ್ಟಕ ದೆನ್ ಕುರಿಗೋಣ ಸಮಯ ಗೊತ್ತ ಕಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಏಕಲೆ ಮೀ ಲಷ್ಕರ್ ಇರ್ಷಾದ್ ಬಾಫನ್ ಏಕಲೆ ಫಾಣು ಹಂಗುರಾಮ ಕುರುಮಂ ಅಮರು ಕುರಿವಿ ಮನುನಿ ಹಂಗುರಾಮ ಕೊಗೆನ್ವಾಣ ಕಮ ಅದಿ ಏಕಲೆ ಫಾಣುಗೆ ಸಹಾಬೀನ ಹಂಗುರಾಮಗೆ ಹಿಬರ್ದೆಬಿ ಅದುಬುನ್ನ ಬದಲವಾಗುತ್ತ ಕೆತ್ತೆರುಮ ಅಮರು ಕುರಿವಿ ಅಸಾಬುಂಗೆ ಜೋಶಾ ಫೋರಿ ಆಲಾ ಕುರುಮಗತುಂ ಏಕಲೆ ಫಾಣು ವಿದಾಲ್ ತುಮ ಕಲೆ ಫಾಣುಗೆ ಐಪ್ಪುಳುಗಾಮಿಯ ಖಂಡಿ ಅತುಲಾನಿ ಕಾಕೊಯ್ಯೆ ಬಿಕಂಡಿಗೆ ಹಗ್ಗು ಅದಾ ಕುರಾಗದಶೆ ವಿದಾಲ್ ವಿಸಂಗತೆರೆ ಖಂಡಿ ಅತುಲು ಮಟ್ಟಕ ವಡಾಯನೆ ಬೇಕಲಂಗೆ ತೆರೆಗ ಅಲಿಗೆ ಫಾಣ ಜುಬೈರ್ಗೆ ಫಾಣ ಉಮರ್ ಬಿನ್ ಖತ್ತಾಬ್ ಹಿಮನ ವಡಾನ ಎನಸ್ ಬೇಕಲನ ವರ ಕುರಿಂ ಅಬು ದುಜಾನ ಸಮ್ಮಾಕ್ ಮುನ್ ಖರಶ್ ವಡಾಗೆಂ ಏಕ ಖಂಡಿ ಅತುಲಬ್ಬಾ ವಿದಾನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಸೂಲ ಮಿ ಖಂಡಿಗೆ ಹಗ್ಗಕಿ ಕೊಬಾತೋಯೆ ಎ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಏಕಲೇಫಾನ್ ಎಸ್ವಾಲಿ ಕುರಿಂ ದಾಳವನಿ ಮಿ ಜಖಮ್ಮೆಗೆ ಬೆಟ್ಟೆವರ ಅದುಬುಂಗೆ ಬೊಲುಗ ಮಿ ಖಂಡಿ ಜಹುಮೆ ಏಕಲೇಫಾನ್ ದಾಳಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಸೂಲಾಯೆ ಮಿ ಖಂಡಿಗೆ ಹಗ್ಗು ಆಗೊಂಡು ಫುರಿಹಮಗತುಗ ಅದಾ ಕುರಾನಮೆ ಅದೇ ಮೀ ಬಿಬಿ ಅಬು ಸಮ್ಮಾಕ್ ನೋತ ಅಬು ದುಜಾನ ಅಗುಣ ಬಲ್ಲಾಲಾರ್ ಮಿ ಕಲೇಫಾನಕಿ ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಹಿಬ್ಬರ್ಗದ ಬೇಕಲೆ ಈ ಕಲೇಫಾನು ರಕ್ಕುಲಾಗಿ ಸೋಬಾಯಿ ಜಮಾತಿಗೆ ಬೇಕಲು ಎಂಗುಳುವ ನೋತ ಕಲೇಫಾನು ಮೀ ಹೆದುಂಕೊಳು ತುರುಕೊರಬ ಎ ಹೆದುಂಕೊಳು ತುರುಕೊರಬ ಕಮಗಾವಣ ಕಲೇಫಾನು ಮೀ ಅನೆ ಮೀ ದುನಿಯಬ್ಬರಿ ಬುಡ ಕಲೇಫಾನು ಆಖಿರತಂಗ ಅದಿ ಬಡಾಗ ಹಂಗುರಾಮ ಕೊರಬ ಎಫೋಗ ಕಲೇಫಾನು ಮೀ දෙස්සවදේ තෙරේක බොඩා කමායක මාණේකී වර ෆඛුරේ කමාක හිංගා වඩාගෙන් කන්නේ අමුරාලබ්බා විදාලෝනි කිර්මයි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවන්නේ ඒ හිංගෙව මකී අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මගුග එකලාගේ අදුවුන් මේ හිතුගා රොලිවරිකම බිරවරිකම් උපද්ද මට්ටක කුරිකම කම ගන්නවෙන්න මේකම සබුන් අල්ලාහ් මේ රෝහි වඩිකම කමෙන් නෝනේ අදෙන් අවුන බලාලාරුග මේ මක්කාගේ ලෂ්කර් වස් කුරියන් ඉෂාර කරේ බර බර්ගදේ තයාරුගෙන්දේ ලෂ්කරුගේ මා තඹකි මා විරේකම් හොරි අබූ සුෆියාන් බොඩ හර්බ යෆෝගා ಲಷ್ಕರ್ ಗನಫರಾದ ಖಾಲಿದ್ ಬಿನ್ ವಲೀದ್ ಕಿ ಕೊಂ ಬೇಕಲಿಕ್ಕಂತ ಬೆಫುನ್ನ ಗಡಾನ್ವಾಣೆ ಅರಬಿಂಗೆ ತೆರೆಗ ಹಂಗುರಾಮಾಗೆ ಫಣ್ಣುಗೆ ಕಲೆಫಾಣ ಬರ ವಕೀಂ ವರ್ಗದ ಬೇಕಲೆಕು ನುಹುರೆ ನೆಕ್ಕಮ ಇಲ್ಮರಿಂಗೆ ಮಿಹಾರ ಮಿಜಮಾನುಗೆ ಅಸ್ಕರಿ ದಿರಾಸಾತ ಕುಸಗೊಂಡ ಫಿನೆಗನೆ ಕಲೆಫಾಣ ಖಾಸ್ಗದಗ ಗೆರಿಲ್ಲ ಹಂಗುರಾಮಂತಕ ಮಶೂರ್ ಬೇಕಲೆ ಅದಿ ಕಲೆಫಾಣುಗೆ ಆರಾ ಬಾರಕಿ ಕಲೆಫಾಣ ಗುರಮತಿಗ ಸತೇಕ ಇಂಗ ಮತ್ತು ದುಸ್ತೆಂಗ ಮುಷ್ರಿಕು ಏಕಂತ ತಿಬ್ಬೇಕಮ ಗನ ಕಲೆಫಾಣ ಏ ವರ ಕೂಡ ಮಿ ಮರೆಕಮ ಕಲೆಫಾಣ ಕೊಡಾನ್ವಾಣೆ ತೆಂಗುನು ಇಕ್ರಮಾ ಬಿನ್ ಇಕ್ರಮಾ ಬಿನ್ ಅಬಿಜಾಲಿಕೆ ಸಂಗ್ರಾಮಾಗ ವರ ಫುನ್ನಾ ಬೋಸ್ ವರಂ ಹೀವಾಗಿ ವರ ಕಲೆಫಾನುಗೆ ಖಂಡಿಗೆ ತೂಣುಕಂ ಮೀ ಕಾಫರನ ದೆಕ್ಕೆ ಬೇಕಲೆ ಕಲೆಫಾನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಕುರೀಗ ಹಾಲಿತ ಅಗುಮೆನೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಫೋಗೆ ಕಲೆಫಾನಕ್ಕೆ ಎಬರ್ ಮಾ ಆರಾ ಫಂಬರ್ ಬೇಕಲೆ ಗೊತ್ತುಗನೆ ಏನೆ ಹುನ್ನವಿ ಲಷ್ಕರುಗೆ ಬಾಫರಾತ್ ಗುರಿಯಕದೆ ಫೋಗ ಮೀ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಲಷ್ಕರುಗೆ ದುನಿದಂಡಿ ವರಿಂಗೆ ವೆರಿಗತು ಮಿರ್ತಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನ್ ಅಬಿ ರಬಿಯತ್ ಏನೆಕೆ ಸಂಗ್ರಾಮಾಗ ಫಣ್ಣು ಬರವದ ಬೇಕಲೆ
mi lashkaruge didawati bani abduddar wanhaga mihun atuga egatun e wanhaga waragina bayako mihanguramaga shahidu genda angolmana fenegen dani mihanguramaga makkage mushrikun ane mihunge mi hasakadega abu sufyan mi abduddar wanhaga darikolu mihun ittuga ರುಳಿರಿಕಮ ಜೋಶು ಫೆದ್ದು ಮಟ್ಟಕ ವರ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕಿ ಅಹರ್ಮೆನ್ ದಿದ ಅಹರ್ಮೆನ್ ತಿಬಾಯ ಹವಾಲ ನುಕುರಾನಮೆ ಮಾದಮ ಅಹರ್ಮೆನ್ ಕಂಕ ಕುರಾನಿ ಕಿಹಿನೆ ಕಹಮೆ ಗಿದಾನ್ ಮಾಣಿಕೆ ಮಿಹುಂಗೆ ಎ ಸುಫಿಯಾನ್ ಮಲಾಮಾತ ಫುರಸಾರ ರಾಹಕಾಗ ವಾಹ ದೆಕ್ಕಂಬ ಟೀಮ ಎಮಿ ಬುರನಿ ತಿಮ್ಮಮ್ಮೆನ್ ಮಾದಮ ತಿಮ್ಮಮ್ಮಗೆ ಫಿರಿಹ ಬಂದಕಮ ತಿಮನ್ನಮಕಿ ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಕೆತ್ತಿರಿ ಬೈಕಮ ತಿಮನ್ನಮಕಿ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಫಣ್ಣ ಲೋಹುಳುವೆ ಮಿ ಅದುಬುಂಗೆ ಕುರ್ಮತಿಗೆ ತಿಮನ್ನಮೆಗೆ ಕಂಡಿಗೆ ತೂಣು ಕಂದಕ ಬೈಕಂ ತಿಮನ್ನಮೆಗೆ ಹಂಗುರ ಮಿ ಹಾಮಕೊದ್ದೇನಮೆ එහෙම මි වංහාගේ වර්ගින බයකු මේ යහුද හංගුරාමාගේ ගතුලෙන් දෙක කම ෆෙනෙගෙදනි දෙමිය ෆෝගම ෆෙනෙගෙදනි මේ මේ හංගුරාමාගේ මේ සියාසී කුල්තබ්බේ අබූ සුෆියාන් මේ හංගුරාමාගේ බේනම් කරපාත කම ෆෙනෙගෙ එකතුම් මේ හංගුරාමාගේ සුන් සිකුන්තු ජෙහිගෙන් දියාම ගොරෂොන් හාගේ මීහුන් එමෙ මොක්සද හාසිර කුන් මට්ටක මේ මේ ෆාසික කුමගව අබූ ආමිර් මුස්ලිමුන්ගේ ලෂ්කර තරේ කුර්ම චනුකුමේ ඒනගේ ලෂ්කර මේනගේ එනකී මේ අනේ අවසොන් හාගේ මේ කම නිස්බව මේ කුමගා තියන බරණි ඒ අවසොන් හාගේ මිහුන්නේ තිමම්මියේ තිබ මිත්‍රි කාවකම තිමන්නකී තිබහන් තරේ කියා දරජයක මිහෙකම තිබන ගේනු හයියේ එහෙම තිමන්න මේ මක්කාගේ මුස්ලිකුන තිමන්න ගුලමේ එනක මේ මක්කාගේ මිහුන තායිරු කන වාහදෙක එහෙන්නම අවසොන් හා බේකරන හසරජංග බේකල විදාලවනි ඒ ෆාසිගේ මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා තිබාගේ ලොල ෆිනිකම නොදෙවානේ මේ තිමන්නමෙන් තිබාය වකිවෙගමනේ බොන ආද එනක මේ ෆිලා මෙතන එනේ නාකාමිලුගෙන්දී දෙන් අගමනේ ෆිනිගෙන්දනි මක්කාගේ මුස්ලිකුන් මේ ලෂ්කර හඟු මේ යන්නේ හිබ්බර් දන මට්ටක මිහුන තෙරේක තිබි අලුන්න අලු අංගනුන්න මිනු අංගන්න ජාරියා ඉන්න අමානේ ෆයින්දේ ෆොරන් අමුලි මේ ගෙනස්කෙන් බෙරුදුමාර ජහ තාලෆිලි ජහ ලවකියා මජාකන් අදි මුස්ලිමුන්ගේ අගවට්ටාල මට්ටක තපත් වතරක දෙලෙන්ත කියුමා මිකල වර්ගන කන්තතක කුරිතන අගමනේ ෆිනිගෙන්ද මේ කන්තතක ඉස්වරේකම හරි අබූ සුෆියාන් ගමිකවලුන් හින්දු බින්ත අතබත් එන්න තේසතිය ආද මේ දෙම්මක ඩොක්ටර් මූසා විදාල ෆදෙන් මේ හින්දු බින්ත අතබාගේ මේ අමල් ෆලකිය වුණ මෙගේනේ මුෂ්රිකුන් ගෙන්ගුණ වර මකරවර හිලත්තරි උකුලෙක්කමුග වෙගම් බවනි දැන් සියරතුගේ ඉල්මරින් බයන් කරවාගතුගා මෙතනුග මේ අස්ලෝ මේ ඉස්ලාමී ලෂ්කරකී බේෆුන්ග ෆම්වරා එමිහුන්ග ෆෙම්වරා එමිහක බකන ඊමාන්තරිකම සෆ් තර්තිබ කරවාපා ගොත බල්ලවාර මේ ලෂ්කරුගේ තෙරේ මේ ෂයිතානි වස්වාස්තක වෙද්දුමුගේ බේණුමුගේ මිකන්තකුරි අධ්‍යයනකමකි මේ හින්දු බින්ත අතබාගේ මේ වාවදෙක්කමුගාවස් වගේම දියයි කොමගතෙස් බදල් හිෆුම් ඒ කමනා ඉස්ලාම කුරි මේ කාබා ෆෙන්ගේ මේ ලේගේ බදල් හිෆුම් මිගතරේගේ දැන් අගොන්න මේ හංගුරාමාගේ දෙමෙග ෆාහගේ වෙගෙන් දිය ෆදෙන් කීත්මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ ලෂ්කරුගා තිබ්බෙවි අගොන්න මෙන්ගේ දුවහා කො නැතේ වරගොද බතලුන් තකේ ඒකෙන් හම්දා බින් අබ්දුල් මුත්තලිබ් මුසබ් බින් උමයිර් අබූ දුජානා අබූ තල්හතුල් අන්සාරි සාද් බින් වක්කාස් මිබේකලුනකි අගොන්න මෙන්න දුවහකුස් නොදකේෆර් ලාමසිල් මිසාල් නෙෆද කොමාන්ඩරුන් තකේ අගොන්න මෙන්ගේ මීගා හඟුරාමෙක්ග මගුණ මෙන්න කාමියාබියා හුරිහාකම ලිබෙමියති හඟුරාමෙක්ගේ කොමාන්ඩින් චීෆ්ගේ අමුරා එක්ගොතේ කන්තත්ත කොග්ගෙන්ක අදි හඟුරාමා රේවුන් ත්‍රිකම හරුවාම කන්තත්ත බරුගද රේවුන්ක එහෙම එමෙහින් බලාර මේ මුෂ්රිකුන්ගේ මේ ලෂ්කරවස් වරින් තයාරවගේ දෙම්මගේ බයන් කරේ ෆදෙන් ජබල් රුමාතුගේ මේ තිබි ෆන්සාස් බේකලුම් බේතිවි බේණුමකීවස් අස්ලකී එමුන් අස්වාරුන් ගතුග මිසා මුෂ්රිකුන්ගේ ලෂ්කරුගේ ඒරු කුරිමති අන්නයිරු එමුන් තීරක ඒ අස්වාරුන්න උතීරු කම්මේ හම්මේ මේ අස්මතිග දත් ජමලුමති නොත හිමාරමතිග දා ඒරු ඒ මේ තීරු ඔක්කම් ෆෙටීම එච්ච අහක්ක කුරිය කන්නේරේනේ එසෝ බට්ටක නම් සගුන් මෙන්න මේ හංගුරාමාගේ ෆෙනිගෙන් මෙදියයි කිත්මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කලේෆානකි එවගුතු හංගුරාමාගේ කොමාන්ඩින් චීෆ් එක ගොතුග හොන්නේ බේකලෙක්කමුගා වාතේ කලේෆානුගේ අමරු පොලා ಖಿಲಾಫುಮುನ್ ಕಂತ ವೆಗೆನ್ ದಿಯಗೊ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮಾಗೆ ಫುರತಮ ಕೊಳುಗ ಫುರತಮ ಹಮಲ ತೀರ ಉಕ್ಕವಿ ಮುಸ್ಲಿಕುಂಗೆ ಲಷ್ಕರು ಫಹತ ಜೆಹಿಗೆ ಹುಂ ಫಿಂಡಿ ದಿಯತಂ ಫೆನೆ ಏಗ ತೆರೆಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಬೈಕ್ ಗೆಂಗುಳುನು ಮೀಹುಂ ಮಿ ತಕೆತಿ ದು ಕೊಫ್ಫಾ ವೆಸ್ ದಿಯೈ ಮಿ ದಿಯಾಮ ಮಿತನುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅವು ಕಿರಿದ ಕುರ್ಆನುಗ ಆಲ ಇಮ್ರಾನ್ ಸೂರತ್ ಸತೆ ಫಂಜಾ ದೇವನಾತುಗ ವಹಿ ಕುರಬಾ ಫದೆನ್ ವಲಖದ್ ಸದaqkumullahu ವಅದ ಇದ್ ತಹಸ್ಸುಮ ಬಿಇಜ್ನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ವಾವುದು ಎಕಲಾಂಗೆ ಮಿ ಅಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ekan tedwegen diye emay Allah gedun hula lagen agun menna emay waida idha fashaytum tanaza'tum fil amri mane ki Allah ge kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam amru fula agun me khilafum wa sabun balikate bima asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun emihun aslu fen mi lobi khura kantattake
mi fenigen diyama ekama mi kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam khilafagen minkum man yuridu dunya yadi egeterege be ko we dunyawi eduntaka tawaba wa minkum man yuridu al-akhirah egeterege akhirata ede be ko we summa sarafakum anhum माने Allah subhanahu ekan ebe khalum fi lawal yabti alo ke imtihan kuram mattake nama se kamattaka ebe khalun Allah ne afu kurawwa kala ge mu'minu takum matta kala falwan take me god debwa farakama mitanu ga gon men engegim me diyai kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam furatame me tiruta mukkawa be jambal rumatu di be khalun e me mushrikun ge lashkar kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam lashkaru me tibi madina monu kurmati kura uhudu furagas digen ekalefan me ibrahim aduga wahakas bayan kore fadem evves haleg ade mehun hangurama nimigen me minika duni sofa sofi maskanu kekam game kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam waki amure nukurawani nufebuma namves me hamalage furatama koluga me fahata jehi wadaga take dukurima egeteren bara bekalun fiya fan me fansas bekalun bara bekalun fiyawa den tibi mmves faaba ganima muda hodan fenitan fenifani wadagen agun mengene me abu sufyan notam khalid bin walid mikum feni wadagen ekalefan wadaga miyati fursat libifa kan timannamnaka madina wanna udrashi mane ki muslimunge lashkar hamala durashi yati betanuga bagande hedifakan ehme ebe khalun faaba wada tam feni wadagen me emura anekka me मक्का के मुश्रिकोंगे लश्करों में मदीना दिमा मुस्लिम लश्कर हमला दें फिशी आदमी बदल हंगराम में उद हंगराम में अगुड़म बलालार में हंगराम आगे प्रथमा दफरातों का हमला बदल कुरेगे में दिए या मुबारज़ा के उसूलुम एक तो मक्का के मुश्रिकों के तेरे एमियों के दिदा के वरिया कंग हो रही तलहत बना भी तलहत अब्दरी मीने की एमियों के हिब्बर को दफारी से मी याने मीना के मुनकुमे मुस्लिमों मुबारज़ा कुरमा गोवालुम मुस्लिमों के तेरे गिन बेहूं फहद में याने गिन दीना असवारों कमिसर का फहद जो है ना में से एकले मिहुन एने मुबारज़ा कुरमा टका ज़ुबैर बिन अव्वाम नुकुमा डायगें एने इतुर हुसैन रेबा सिंगा फदें एने मच्चे जिहो डायगें में एने के अराइं जमलाय कुंग एने का तुल को लाफा गदर को ले भी देंगे फोगा ए मंजर फिन वडागे तुम कीत में नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर विदालवी अदि ज़ुबैर को फन तब में याने तारीफ करे विदालवनी अन लिखो नबीजन हवारिजन वनन हवारिया ज़ुबैर बिन अव्वाम को में नबी बेकर हवारिया बेकले कोए तुम गले फन हवारिया बेकली का ज़ुबैर बिन अव्वाम में आज मिको तुम हंगुरामा के होड़ पड़ा के दिए कुरिंग को इशारा करे को तब मक्का के लश्कर के दीदवती बनी अब्दुद्दार वंग है के मिहुन ने को तुम मिहुंगे लश्कर के मिहुंगे देखो मिको का तलहत बन अबी तलहा इसका तलवे के दिए देंगे फोगा अबू शैबा उस्मान बन अबी तलहा लश्कर के यानी दीदो फिली एनएस का तलवे के दिए हमजे के फान का तिफार को फोगा अबू सऊद बन अबी तलहा एना गतलवे के दिए सऊद बन अबी वक्कास के हमला के तिफारकुम देंगे फोगा लश्कर के मिहुंगे लश्कर मक्का के मुश्रिक लश्कर दीदा दे फिर मुसाफिर बिन तलहत बिन अबी तलहा एना मुस्लिमों के फारिस कमगावा में आसिम बुन साबित बुन अबी अफलाह के में हंगराम आती इतफारकुन दुनिया को गतलवे के दिए देंग ए फोगा मिहुंगे लश्कर के दीदा के फिर एनका खिलाब बुन तलहत बिन अबी तलहा अनेका ज़ुबैर फान जैसे इतफार को एनका तुले के दिए देंगे एनके अखे कमगावा जलास बिन तलहत बिन अबी तलहा नुकुमती एनका तुल करवे तलहत बिन अबी उबैदिल्लाह हिंद रिवायत का आसिम बुन साबित बुन अबी अफलाह दबे कलुम जैसे इतफार को एनका तुले के दिए बयान करो बाफाने अदे मिको तुम आवण बलालारोगा मी हंगुरामागा मी ए वंग है का निस्बबा ए दरिकोल का निस्बबा हामी हुंगा तुले के दिए एफोगा मी हुंगे दिदाही में शुरह बुन क़ारिद किए मी है मीन कतुर कोल्ली मुनाफिक कर्जमान इसमें हंगुरामा के मैदान नुकती को मैं इस्लाम दी नटके नहनवस कबीला के मीहूं बंगा के मीहूं हंगुराम कुरातीब एन हंगुराम कुरमट्टका नुक बेते देंगे फोगा अबू ज़ैद अमरो बुन अब्दुल मनाफ अब्दरी मीना मी हंगुरामा के मी मक्का के लश्कर के दिदा के फी एन कतल कुरी गस्मान मी एफोगे मी लश्कर दिदही फी यानी शुरहबील बुन हास बुन अब्दरी मी बुणगता मी वंगा के दिहा मी हुंगा तलवेगन दियरोगा कित मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा एक मी गे मी सहाबींग तेरे के मिनोडानो दे कलेफानो बुडबे फुल हमजत के फानो मी हंगुरामा का शिकार के गंदी दुराला रे गंदिया हमले के तेरेंगे हंगुरामा का एन मी 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 हबशी बुन गुलाम ने सवाब किए मी हंगने की एन हमजत के फान गतल को लेह कुम गावाना में एन मिनिमम कुरमशा एन तंग फैसा तक दिनमा अबू सुफियान का मकलो हिंद बिंद तो निकोरी मिदाले फहिमा हंगुरामा के कंतत में बुडवे गंदी वगतो मी मीना हमजत के फान शहीद कुरमट्टा का फुर्सत लिबी फुर्सत के बेडुं बर रंगलंग एन हिफागंदी अनंत मी देमे अने ಈ ವಾಹಕ್ ಫುಳುಗೆ ಇಶಾರೆ ಕೊರೆ ಫದೆಂಗ್
asluga mi hanguramaga furata marhala feshigen gos wakisabaka dieru islamun ge baru gadave varu gadave foti adi eyaga makkage mushrikun filan duum fasha foti adi mi ehen names mi filan duum feshuma ekuga almen fenigen di rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi dewafa ishataka khilafa mi ainan farbada matiga ekalek fane betibbe fansas bekalun e bekalun me feniwadanna wani hudhanguramage baavire wadannavi muslimunge ehenihen sahabin makkage mushrikun dukura ganima muda nagamunda manzar feniwadatima e bekalun wes e ganima muda nengewma mi avase wadage eru hanguramage madanuga gengulamundiye en usulen ei emiheke katul kura mihegge aha ekalechi ganima gotuga emiha libigen diun ehma ei libe ituru ane mi bayge gotuga wegen dative mi dunevi gotun e kankan hodu mattaka mi mihun avaswe gati ami egotan emihun ekanta feshima abdullah ibn jubair vidalwi ashabunne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ashabunne ane ganima mudala kalemin tihabudati samalukan difa kale minna hawal kurun masakkata furagasti ti daniki kurangiye mi tiyabamihum mitanati ai rasulullah sallallahu alaihi wasallam amur kur vikantatakege terenne ehem vekalek fane amur kur vikantatawga matin tiyabamihum handanne tuni heye kaleme tiegota ganima ge terega mashghul wegen tibba bayaku as kalemen na mi musiba kurimati ekofane hemima tiekama kurimati nulasha komme goti names abdullah ibn jubair eta waqfule dakwa etan halefule leviruges emihun ange halat huri midennevi gota dunevi gotun emihun libene echege macha ehemima ganima muda homuga mimihun mashghul wegen diei e mashghulwegen dieruga kurin dr Musa wahake sadi Izzuddin wahake se fahak kurvi gotan algun menna enge makka ge mushrikunge lashkaruge mi khasa gotege sawarunge kandatawge iswe ulwe bekalaki Khalid bin Walid ekalek fan hanguramege madan du kurawwafa mi filagen damum wes mi hanguramege madana ballomun වඩාන් නවීතීව එකලෙක් ෆාන මේ ෆෙනි වඩා ගති අසුග මක්කාගේ මුෂ්රිකුන්ගේ ලෂ්කරු බලිවන්දිමාවි සබබු නැතිගෙන් දාත මේ සබබු නැතිගෙන් දාත දිමා වන් ෆෙෂීම එකලෙක් ෆාන ඉෂාරෙ කුරවි මේ මක්කාගේ මුෂ්රිකුන්ගේ තෙරෙන් එකලෙක් ෆානුගේ අරිහුගේ ඒරු තිබි මීහුන්නන් ඉෂාරෙ කුරවි ඉෂාරෙ කුරවා විදාළුවි අනේ බලිවෙගෙන් දමුම් වෙස් බොඩියෙන් එලෙන් ඔතියා වානේ අලාලන් එහෙම වීම තිමනේ මිහාර මෙ ෆෙන්නනි තිමම් මෙ බලිවි සබබු නැතිගෙන් දාතියේ එහෙම තිමම් මෙ බලිවම් මෙදුවේ සබබු නැතිගෙන් දාතිවේ එහෙම වීම හිඟාෂේ තිමන්නේ අග කෙරේ බයකු තිබියා අලුම් එතිෆහරේ ජහන් දෙන් මියා ගුලිගෙන් අස්ලුගා mi Khalid bin Walid ekka emihun ituru hivvarelaf emburi uhuduge maidana dimaya as ambralumuge natijaka vegendi emihun as mi islami lashkaruge furagahun mi dimakurei asuga furaga salame kurmattaka emme boda mi libe fiyawale gotugonot rakkaterikamuge kamme gotuga oti asluga mi duni ukan e ainan forbadamatiga betibbevi bekalunge sababun lifoi rakkaterika e rakkaterika netigen diumuge sababun midennevi kankan egota vegen di ehemwima mi miha hisabun asluga islami lashkara warabbodeti rakkaterik kurimat vegen dia ege tereng ekkamen ekiyet rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hanguramege maidanuga mi makkaage mushrikun konefori waltawge tereng walegge tene ekalek faanu vetti wadanum sobun ekalek faanuge mi angafuluge mi de daipulu khasaga kurimati mi fahaga wangena de daipulu ne halaku wegen diuma adi istarfulu falagen dium de mikama gulegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadis kore mihige ebege nabiyegge mi medu dedai ane
mi halako leyo horwala bekan mi කාමියාබේ ෆලාහෙන් නොවන්නානේ දැන් ඒ කලෙක් ෆානුගේ මි බහා ගුලිගෙන් ඒ කයිෆ යුෆ්ලිහ කවුමුන් ශජ්ජු නබියහුම් වකසරු රුබායියතුහු යදඋහුම් ඉලල්ලාහ් ඒ නබියකු අල්ලාහගේ දීන ගෝවාලුම් දනිකෝ ඒ නබියාගේ සරිෆුල් ෆලාලා ඒ නබියාගේ මෙද්දෙදයි අනේ මි හලාකොලා බින්දාලා මසේ කුරුබයක කීනෙන් හේ අනේ දින්නවානේ බයක වාණි දැන් මිකමා ගුලිගෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා باوال بسورة آل عمران کے ستیک 28 ون آیه ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون කලෙක් ෆාන කරනවේ බයිගේ අනේ මේ දින්නේ මුග අමුරුනත තවබා මුග අමුරුනත අසාබ් දෙ මුග අමුරු ඒ එමිහුන් අදි අනියාවෙනිකම් ගා වීන මෙසේම අසුගා මේ ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ખાસකම ගොතුගා මිතාගා මේ ඉෂාරේ වෙගෙන් දන්නේ දැන් හැම මියාග මිදන් ෆාහ කරේ අනිකමකී ඉබ්නු කමියා කියා මීහකු මී හංගොරාමයේ මේ ෆෝරි ගදව මේ හිසාබද්දිය දඬිවලුගා මුසබ් ඉබ්නු උමර් ශහීද් කොල්ලු මුසබ් ඉබ්නු උමර් ශහීද් කොල්ලුම් ග හාදිසා එය අකුගා මේ ඉල්මරි ෆාහ කරවා මුසබ් ඉබ්නු උමර් කි රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම සිෆුල ගොතුම් වර ගෑ සිෆුල තකෙන් හුන්න බේකලක වාතීවේ මේ දඬිවලුගා මක්කාගේ මීහුන් මුහම්මද් ගෆාන් කතුල් වෙජ්ජේ මුහම්මද් ගෆාන් වතුළු වෙජ්ජේ කියාගේ විවාහක ආනේ මෑදානුග හලෙලවම් ෆෙෂි ඉසාහෙදත්කු විවාහක මෑදානුග තිරිය ෆිතුරිගෙන් දියුම් වෙගෙන් දී අනිකා ඉස්ලාමුන මුසීබන් ඉතුරු වෙගෙන් දිය කමකම්ග අදි ඉස්ලාමුන්ගේ ලෂ්කරුගේ දිද මෑදාන වෙට්ටිෆා ඔයින් ඔතුම් එයින් අංගාදි දින් එච්චේ ගොතුග මි බෙලෙවුනේ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ශහීද් වෙජ්ජ කමන් ඒ වගුතුග ඒ හංගුරාමයාගේ ඒ නුරක්කාතර වගුතුග මාබොඩු විස්නුමක මීහුන්න දියුන් ඒ එකශීගෙන් වාකම කරනවා තිවෙහිම ඒකි බේකලුන් ඒකේ කන්තතකන් අවශ්‍යයෙන් බයි බේකලුන් අනේ විදාලු මුගෙන්දෙවි රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම නෙත් දුනියෙග තිමම්මෙන් තිබේක බේන මෙන්නෝනේ දැන් මිගොතුන් අනස්මුන් නදර් මේ බදුර හංගුරාම වඩ යනුගෙන උන බේකලෙන් එකලෙක් ෆානු විදාලු එකම වේ තිමංකලෙක් ෆානු හංගුරාමකු මේ ශහීද් වෙගෙන් දියුම ලෝබි කුරීමේ ඒ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ඒ හංගුරාමයාගේ ශහීද් වෙජ්ජකම ගෝවාලෙ මුසෝ එහෙම වීම මිස්තකුන් ඉන්තිසාමෙන් එක්ගොතුග හංගුරාමයාගේ තෙරේ වණමුගේ සෝමුන් එක එක බේකලුන් ශහීදුන් අවස්වෙගෙන් දී එහෙනම් මේ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හංගුරාමයාගේ මෑදානුග සාබිතු හුන්නෙවි දෙකලෙක් ෆානුගේ අරිහුග බයි බේකලුන් සාබිතු තිබ්බෙවි දැන් මේ හංගුරාමයාගේ ඉස්ලාමුන එලිබෙමුන්දිය අනියාය මේ කන්තත සිෆකුරව අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරවි මිනල් මුමිනීන රිජාලුන් සදකු මා ආහදුල්ලාහ් අලයිහි මුමිනුගේ තෙරෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ බේකලුන් විහදුගේ මතීග දෙමිතිවි තෙදුවරි බයකු තිබේ ෆමින්හුම් මන් කදා නහබහු ඒගේ තෙරෙන් එබ්බයකු එමිහුන් අල්ලාහ්ගේ හස්රත දතුරු කරවාෆිය වමින්හුම් මන් යන්තදිර් අන්බයකු අල්ලාහ්ගේ හස්රත දතුරු කුරුම ඉන්තිසාර් කො තිබේ බයිගේ ගොතුග එව තිබෙවා බද්දලු තබ්දිලෙම මි වාහකෙන් අලුමෙන් එංගෙන් දී ඉස්ලාමුන්ගේ තෙරේග හම මි හංගුරාම එම්මෙ ෆෝරි ගද වියස් හංගුරාමේ කන්තත්තකුන් මි රෙකිනු ගනේ හංගුරාම එගොතුග මි දෙමෙට්ටුම මසේ කුරමුන්දිය බේකලුන් තිබ්බේකන් ඒගේ තෙරෙන් එබ්බේකල එගොතුග ෆාහ කරේ කාබුන් මාලික් එකලෙක් ෆානු මි රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අමුරු ෆුලන් එකලෙක් ෆානු ගෝවාලවුම් ගෙන්දෙවි රසූලා හුන්නෙවි හිසාබ මේ බේකලුම් වඩාන්නවමන් අදි මිස්තකුන් ජමාවමුන් ගෙන්දෙවි මෙහෙම මඩුමඩුන් ඉස්ලාමී ලෂ්කරු හැමේකන් එළමුන් දිය අදි ඉස්ලාමී ලෂ්කරුගේ මි හැමේකන් එළමුන් දියමුගා හයි බේකලෙක්ගේ මුහිම්ම මසක්කෙනවත නුව බේකලෙක්ගේ මුහිම්ම මසක්කෙප්පළු අල්මෙන්න ෆාහ කුරේගෙන් දේ ඒගේ තරෙන් මේ හයි බේකලුනකි අන්සාරිය බේකලුන් අදි මි බේකලුන් මිතාග තිබ්බවෑගෙන් රසූලා දිෆා කුරුමග මසක්කෙ කුරවීරු ඒගේ තරෙන් එබ්බේකලකි තල්හත් මුන් උබයිදිල්ලාහි අදි හැම ඒගොතන් මේ එකලෙක් ෆානුගේ අරිහුග සුබේර් ෆානු හුන්නවෑගෙන් හලේ ෆුළු ලබමුන් ගෙන්දෙවි හැම ගොත එකලෙක් ෆානුගේ අරිහුග සාද් බින් අබී වක්කාස් හුන්නවෑගෙන් දුනි උක්කවමුන් ගෙන්දෙවි අදි රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මෑදානුගේ තෙරේ මේ බයි බේකලුන්න මේ දන්නවෑගෙන් දුනි
howwa misaudu gafanu gariha jama korom devum gendevi adi rasul hadis kurevi irmiya saad fidaka abi wa ummi adi rasul sallallahu alaihi wasallam saadu gafana mi amru korovani e saadu gafane duni ukkawashe kaleg fana taka timan kaleg fanuge mamma fula bappa fulu ane qurban ko me hen gotaka bunakam wanya rasul sallallahu alaihi wasallam ekan kurevuma barwalum gendeka menna mitanum mi hama gendani den abu talhatul ansari e kaleg fana itaga honnawage hama mi hale fulu labwa mi istakun jama korom gendevi den rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi basfula mikama meduga hadis kurvi la sautu abi talha fil jayshi ashaddu ala al mushrikin min fiyatin maneki asluga ami abu talha ge halefuluge adwes asluga mushrikun vegen die bodu musibategge gotuga bodu jamaategge mihun kurimatila emihun ane mushrikun hamala dinum waruge undagu datikamme gotuga emihun vegen die ehmema islami lashkaruge mi madu bekalun kama vies e bekalunge mi masakepuluge tereng islami lashkaram mi alun a gotaka lashkar reuma fursat libigen dia di islami lashkaru alun maidanuga mi sabitu munda feshi adi mitaga alun me fahakollan jihe eduhuga mi islami lashkaruga ade khilaf hangurame korevi be kambale ei nusayba bint kaabul maziniya ekamana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga hunnawagen hangoram kore bay riwayatu gan anna gotum vijay rasulullah hadis korwane timakale fana nusayba nun ehmihe ku medu ane madanu feniwada nugannawa kala eha waran ekamana kiyat rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge difauga adi islami lashkara kurimati mundi ekeki halatakun salame korom mataka masake korom dia going min almenna fahaga wegen de adi kuring mi hand almenna mi handam wegen dia gota abu dujana ge dawrus mi geteren fahaga wegen de ad mi badrung rama ge em hitamari hadisa ka ko hodhang rama ge em hitamari hadisa ka agun fegen di men allah ge singa hamzatu ge faana shahid wegen dium mi haqigatu ka muli hangrama ge odi badlegen dia em bod hadisa ka hamzatu ka shahid wegen dia e ekelefan ege kuriga hangrama ge maidanu ga singa efaden harkati roda gende ka masiratu ge merin bani bayan korobaba maneki mi zuwari ottake mi etanaka ukalima e duuniteken as e otta howa ganna faden ekelefan je kafirun hanguram korom gendevi ehnames mi ane hangrama ge maidanu ga mi wahshi bun harb mi ane durala raifawa mr g ge tere la fe ekelefan ane shahid kurma gulige muli hangrama ge halat badalegen di ade muli hangrama ge halat badalegen diuma gulige mi ane hangrama ge agun me firigendi mi fardi kon hangram kurendi manzaru mi muslimunna hangrama ge kit ma nabiya sallallahu alaihi wasallam shahid wegendi khabar libegende demme ko sheikh ibrahim ahmad ishara kore gota den edoga mi ane ade ane behma be kalum vidalwa gotoga kit ma nabiya sallallahu alaihi wasallam ne duniyega komen hormuge beenmen nete vidalefa e be kalum madina hamme dur ko fadiya hangrama ge me bodu dawrin ada kore be kalum tere gene godana ne abubakar ge faana umar ge faana ali ge faana zubair ge faana musab bin umair talhat bin ubaidillah abdullah bin jash ade saad bin muaz me saad bin ubada saad bin rabi anas bin malik bin nadur abu dujana bebe fona ki hangrama ge madanu ge warugade hangrama kore be kale mi hangrama ge tere ge awmena faha koreve mi handaratul ghasil ade hanzala ge wahke balala aruga mi islami rashkar hangrama ge nan goale bun bogu de telefon alak kayonye kurabagen e telefon ambikam bolun gari gonnevi ade hangrama berdaw dumari taala fir mi jahun bogu de telefon hangrama nukumodagen e telefon hangrama ge maidanu ge shahid wadagen de telefon fastan mottaka mi maidana telefon gari gendenu telefon hewani hem demmeko mi nane flo fillewa no tamane demmek femarang mi henge denkir mai nabiya sallallahu alaihi wasallam ekama behegotun hadis kurawani salu ahlaha ma shawnuhu fasalu imratahu fakhbartu khabar mane ki telefon kandata ka bedne telefon halurina suwalu korre ki man nabiya hadis kur me muslim sahabin e telefon ga amikamaluna talbatuna ekama suwalu kore me kamana vidalwani ek kandata gendi kamana vidala menani den hangrama ge maidano hagigatu ga muslimunna emme bodu gellume libigendi kuringa ishara korigota ibrahim des demme ishara korigota me farban matati ga bati 50 bekolu maidan dokol
kolla fa de mosono de bekalun hangurama korabba etanun ami gadri burger bekalun de gatolegen de ma gulige me Khalid bin Walid wara boda masek ko tingat fare ke mati masek korabba ge kalefan mi fusat li bodati muslimun ganima mudul ge dahivati kamuga me gani farbade tadu fadu kolla fa me ganima muda hod mottaka fe bi sam pejige er bekalun hippuluga kid ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam bekalun debwafa wargad irshad matin hadanet fani ade bekalunge las veriyakone Abdullah ibn Jubair kid ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kore basuluga miyannani maneki aswarun lashkara dimaya annakamuga waninama dunyuka mi durukurashe aharmenna kamyab libunas kamyab nulibunas fahata nannashe tibitanuga sabitu tibeshe teba mi fahanala emi aynu deshe efoga bakin khasako dunidanverina vidalwani aharmen borakashi himay kurashe aharmen gatulwatan ferun namas aharmen nasrude nannashe aharmen ganima muda libunukumo gaves itakati jama kurmattaka tiyabami hun nannashe ehemima mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge basfula adi lashkaruge mi waf jamaatuge beriyakam hun Abdullah ibn Jubairuge nasihata bulala jaha etanugati 50 bekalunge teren gina bekalum maidan duko etan duko lafa fema gudigen hagigatuga muslimunna milibegendiya kanaka milibegendiya egotum emi hum bunamandi timanname ganima mudun timanname nasib hodana me bunefa maidana faaba ganima muda hodmataka etana dubaga fetti ehma Khalid bin Walid fursat li bodati ekalefan li bodage fursat ko beenum kurabi enata iziten adan me මෙතන ගාගොන්න මෙන්න ඒගර මිහ ගොරාමේකි යගොන්න මෙන්ගේ වර මුස්ලිමුන්ගේ ඉස්ලාමී තාරීඛ අවොන්න වරගින ගුණ ඉෆිලාවතක ඉබරත්තක මේගෙන් ලිබිගෙන් දා හංගුරාමේ අදි අවොන්න මෙන් වෙරියෙක්ගේ අමරක මුඛ්‍යමන්ත්‍රී වෙජ්ජනම කුරිමත් වේදානේ ෆද නුරක්කාතරිකන් ඒ අවොන්න මෙන් ලිබිගන්නන් ජෙහ කන්තත් එකක්කන් එබැංගේ අදිකි මේ අස්ලු මුස්ලිකුන්ගේ ලෂ්කරුගේ මංගේ බොඩුන්ගේ මීහුන් බදුර හංගුරාමාගේ මරුවේදිය කමුගාවියස් යහුදු හංගුරාම මුස්ලිමුන් නෙමෙ ෆහවගුතු මේ අදිකිත් මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අරිහුගා සාබිත වෙතිබ්බේ මේ වරුගද මේ ඒ කලේෆා සහාබි බේකලුන්ගේ සබබ මුස්ලිම ලිබ නස්රු ලිබිගම් ෆහවගුදිය කමුගාවියස් අස්ලු වරබ් බොඩති ගෙල්ලුන්තකේ ලිබිගම් මෙදියයි වකින් ખાસක ආගොණ මෙතන ෆහ කොල්ලේ බජේ මේ ආගොණ මෙන්න මේ සිංගාගේ ලගව ලියගාන හම්සතුගේ ෆාන කිත්මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ බොඩු බේබේ ෆුළු අවහාර වෙගෙන් දී අදි ඒ ශහීදුන්ගේ සාහිබා ගොතුගන සයීදු ගොතුග ඛියාමත් දුහ ලගව ලිබඩාගේ හා බේකලෙන් අදි කිත්මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මි හංගුරාම් නිවඩාගේ මකින් ખાસ ගොතෙක්ගේ ඒ හංගුරාමාගේ හම්සතුගේ ෆාන බෙහෙ ගොතේ ඛලීෆාන් සුවාල් කුරෙව්වි ඒ හංගුරා නිවඩාගෙන් සුවාල් කුරෙව්වීම හම්සතුගේ ෆාන දෙකේ වඩාගත්තෝ බේකලුන් කාරේ එස්සෙවි එහෙඳු මෙතන සහාබි බේකලක විදාළවනි තිමන් දෙක වඩා ගතීම ඒරු එකලෙම බෙල්ල වීරු හම්සතු ගෆානුගේ බඬ ෆුළුවස් ෆලුවාෆා එකලේෆානු කම්ෆක් කණ්ඩ වර බොඩ එකලේෆා සිෆ ෆුළුත් නේගේ වර ලෙයින් තත්තලිෆා වනි වර බොඩ කීත්මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කීරිත කුරෙව්වේ ඒ මිතා කීරිත කුරෙව්වේ කම්මකී එකලේෆාන අගොණ මෙන් මේ හංගොරාමාගේ එකලේෆාන ෆෙනි වඩාග හුවෆෙම් ෆුළුගේ මේ තාබීරු මේ ඉස්ව බයන් දිය ෆදෙන් මේ ගෙරියක් කතිලෙගෙන් දා මන්සර් බුණවේගතුගේ තවබීරකී කලේෆාන ආයිලාගේ බේකලකු ශහීදුවගෙන් දානකන් මුෆත් මිල්මන විදාලවන්නේ මෙතනුක හම්සතුෆාන වාහකේ අගොණ මෙන්න මිකන්දත්ත මෙගෙන් මේ දිය දියුම් අගොණ මෙන්න ගේන මේ කීත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කීරිතු කුරබ්වා වරබ්බඩ මේ අදි කලේෆානුගේ මේ කුල මේ ඛියාමත් දුහ අගොණ මෙගේ ශහීදුන් ගොතුක මරුවගෙන් දා මීහුන්ගේ ඒ බිම්මච්ච හොරිගෙන් දිය ලියකී එමිහුගේ ලෙන් එමිහු මහෂර කුරෙවි එලේගේ මතීගේ එමිහුගේ ලේ ඔහරිගෙන් එල්මීගේ රීහා ඒගේ වාකේ ලේගේ මේ ඒගේ වහා මිහුරිහා චෙ මිස්ක බදු කුරවවානකම් අදි ඒගේ තරේ කිත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ බේකලම් වළුලෙව්වේ ඉරොස් මේ එකලේෆා වගේ තරතීබ් තක ගෙන්දෙවි එගොතුන් එම්ම බොඩ කුර්ආන් දස් බේකලම් ඉස්කුරෙව්වි කන් එබැංගේ ඒ ලහදුගා ලහුදේ බුනි මගොණ මේ විස්නංජේ ලහුදකී ඒ මයිතා වළුලමට්ටක වළුගේ ෆරාතුන් කොනෙෆාවා තංකොලේ නොතමිකියා ඒ කිත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් حديث فلقم ياتي الله لنا والشق لغيرنا معنى لحدكي تممن نشه معنى كي مي شقكي تممن نومي هن نشه දෙමිතනුගා එහෙම මුස්ලිමුන්ගේ තරේග ඒ අගොන් මෙගේ දිවි රාජ්‍ය ෆද තන්තනුගා මේ වලලුමුගා අමල් කරම ශක්වල මිකුලනේ ඒ අගොන් මෙගේ ගොන්ඩොල එච්චි නොත ෆස්කන මඩු මොසව වෙට්ටේති ඒක අරබිගේ ෆස්කන කි හිලා ෆස්කන කවීම ඒගොතු මතින් කුරියක් එන්දෙවි දැන් කීත්මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ හම්සතුගේ ෆානා අදි හොදු හුරාමාගේ ශහීද් වඩාගෙන නෙවි මේ හුරිහා බේකලුම් වසේ බේකලුම් ශහීද් තනෙග්ගා වලලුම අමල් කරවි අගොන් මෙගේ එහෙම කීත්මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්
mi haguramaage khabaruge wahaka me agun men negene makka evs me fonuwa mi kante me getarega kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam darikamalun safiya bint abdu me khalifanuge me safiya bint abdul muttalib ge darikam ebbande fa me hamzatu faanaki ehme me khabaraki hagiyatu war hitamere khabare adi agun men negene islam lashkar warugade me hamzatu faanaki e khalifan islam wada genne makiyes bay imdarin siyatoim bayan kura aili giratrikama bura boda islam dina wara bodu nasrutake khalifana wara kedemara hunarwari be khalekamuga vegendi awun kudam emaki turukollan ei ane mi war kudukude wahake rasul sallallahu alaihi wasallam amru korevi mi shahidunge macca ekalekfano mi hekiwe wadayanna wahake share qur'ana shahidun ala ulai kaffinuhum fi dimaihim ebekalunge ama mi leya ekuga ebekalun kafun koroma mi hadis korevi ebekalunge ane e lege kula qiyamatuges lege kula gotuga fennani hennames ebekalunge lege was qiyamadu hoga gomakasturige miru ho gotuga fenigen dane den mi qur'an anuge minwaru e huri gotuga maccan ebekalun fastan vedumuga iskuruma rasul manaki qur'an hitudas bekalunna iskan devyagen mi ebekalun fastan vedum kantata kurwan den kit rasulage mi bodbebe fulu hamzat gefanaki egota ekalek na mi hamzat gefanuge boddata fulu not hamzat gefanuge bonde fa datta safiya bint abdul muttalib hamzat gefanuge mi maccan asuga itama kurwa mi wahak fulu de ekmanaki asuga mi hangurame kandatuga bayar wada ennevi bekamle gotam men faha kurwani rasul sallallahu alaihi wasallam mikan itura mi namfulu handuma koro muttaka edus waruga ham e kar muddate geterega madina gufamvi ansariya bekalege dariyaka mi hamza enamun nandevvi ekalek fan vidalwani timan kalek fan enamakan emme lob korwa namun nandemvi nun ei hamza ga namun nandin mehma rasulullah sallallahu alaihi wasallam beenam fuluvi enan demigen daane goy wuma den anekame gotu almenna mi faha koregendi musabbun umeruge mi wahak musabbun umeraki almen hama mi itura wahaka dakkanjehe bekalen ei makka islam diinuge kantatan airuga makkaga emme musanningge terega himene wadanne vi bekale khabbab mun laratu vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge amur fulatimmen mi hijra ko mi madina diruga musabbun umair oge kantata timmenna engifave den musabbun umair gatul wegen die huduge duhuge mi shahid wegen die ei timmenge teren gelligen die warugada fahulawane kenu tasinga eke den mi ekalekfan shahid wegen diuma fahu mi walulumattaka beliruga ekalekfanuge feran kolun mati ba farwala afkum vijja faage baitantam fahamoy hunna tive rasulullah sallallahu alaihi wasallam amr kore ghattu ra'sahu wa ja'alu ala rijlayhi al-uzkhur ema mi isarful farwala she adi fampula vikula mi hui aluwa ane farwala wash ema ei ekalek faanuge halat huri gotaki hennames ekalek faanu islam deenataka e korwe masakkeppuluge natija gotum ekalek faan shahid wegen diei evre hew mihen agon menna nufenna fada hew amaltoge veri bekaleke ei ekalek faanu age e halat kolu agon menna sifo wegen dani ekalek faanu duni edigen nulu wakamema asluga islamunge tereng islame wadan islam din iswadan bekalunga amal fulutakan agon men balala fiya ein mi engen dani asluga e bekalun islam deenataka e korwe masakkeppuluga e bekalun duniwi eduntakun ekkiba wadagen tibbekan adi algon menna misalaka mi huduge ganima mudaluga asabekalun mashghul viwahaka dekikam ges asluga e bekalunaki duniwi kandatuga egota mashghul wa bainum medu algon men duniwi eduntuga mashghul wa faden hennames insanaki duniwi kandatuga tere wannane baykama wati wefada bayin halette hingamu e dani egmaneki algon men en filawulu libiganen jehefada kantattaken ei ekankan algon men visna jeheni him Allah subhanahu wa taala e bekalunge amal flutakan ishare kurwa
මිනල් මුමිනීන රිජාලුන් සදකු මා අහදුල්ලාහ අලයිහි මේ ආයත බාවල වාෆණ ආදමි ඔහුත් හංගුරා මාග ಅವನು ಮೆಂಗೆ ಮೈ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ವರ ಬೊಡತಿ ಗೆಲ್ಲುಂತೆ ಕಲಿಬೆಗೆಂದಿ ಕಲಿಫಾನುಗೆ ಅನೆ ದಿದೆಪ್ಪುಳು ಮೀ ಬಿಂದಾಂದಿ ಮುಗಿತುನೆ ಕಲಿಫಾನು ಕೋ ತುರುಕುರಬಾ ಫೊರಿ ಮೀ ಅನೆ ಕೋರಿ ಕೊಳುಂ ಕಲಿಫಾನು ಕೋತಾಫಲ್ ಹೆರಿಗೆಂದಿ ಅದಿ ಮೀ ಮಿಫದ ವರ್ಗಿನ ಗೆಲ್ಲುಂತೆ ಮೈ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಲಿ ಬಡಾಗೆನ್ ವಿರಗಸೆ ಕಲಿಫಾನು ಹುನ್ನವಿ ತನುಗೆ ಸಾದ್ವಿ ತೋಡಾಂ ಹುನ್ನವ ಕಲಿಫಾನು ವಿದಾಳವನಿ ತಿಮಂ ಕಲಿಫಾನು ಕಿ ಅಲ್ಲಾಹು ರಸೂಲ ಕೀಮೆ ತಿಮಂ ಕಲಿಫಾನು ಕಿ ಮೀ ಅಲ್ಲಾಹು ರಸೂಲಾಯ ತಿಮಂ ಕಲಿಫಾನು ಕಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತಲಿಫಾನ್ जब मैंने इब्न अब्दुल मुत्तलिब विदाला में हाँ एक खलीफाने हुन्ने तनक हुन्नवा एक खलीफानो में अरिहा साहब जमावेड बड़ा मत दांदे खलीफाने को तुका हुन्ने भी एक तुम अगर मैंने बलाला रुगा में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिफा करो मट्टी के वर्ग गिने बेकलुन वर बड़ी गेल्लुन तक बेगंदे के तेरे तौलत के फाना में सादु के फाना और में फिनिगंदे अदे अबू कुरफान विदाल में उन्हें यानी हंगरामा कंदे ते बोडोगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुस्लिम वकीवे विश्वे हाले के दिया रुगा तिमंग सहाबिंग तेरे तिमंग लेफानो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरिहत में कुरिंदी तिमंग लेफानो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरिहत तिमंग लेफान देवन इरुगा तौलत के फान कि मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दिफा करो मटे हुन्ने भी एगोतुम या सही है नहीं का सऊद के फान रिवायत में हदीस के विदाल में नहीं लक़द रअयतु यौम उहुदिन अन यमीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन यसारिही रजुलन अलैहिमा सियाबुन बैदुन युकातिलानि अन्नु का अशद क़ितालिन मा रअयतुहुमा क़ब्ल वला बाद माने कि उहुद हंगराम आगे दुआ हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कनापुर फरापुर गया वायपुर फरातु का देमी है वर बरुकदिया हंगराम कुराती तिमं कलेफान देखोडागती में एबयकति भी हुदुकुलाग हिदमिंगलागन एकुरिमस देख पामस तिमं कलेफान देबेकन देखोडे नुगन्नुवा में आदे एहन रिवाते गोने यानी माने के जिब्रील फान मीकाइल के फान कमा आदे किद मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिफा करो मतीगा मी तलहत के फानोगे अक्प्लोगे गिरत बुरेगिंदी आदे नोनुस में एक फोगा आने अबू कुरफान दाले तिमं कलेफान सी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिफा करो मती हुन्वनिको मी अबू उबैदा बाज जिहोडा नाफदन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरिमत जिहोडागें कलेफान दिफा करो मत मसके कुरे विवाह के बयान को दिफा फने को तुम मुस्लिमों के बतलुंगे जमात कि नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिफा को तेरे हरकत उडागती एक तेरेगा अबू दुजाना या मुसब बिन उमैर अली इब्न अबी तालिबा सुहेल बिन हनीफा मालिक बिन सिनाना में नुसैबा बिन काबा कतादा बिन नौमाना उमर बिन खत्ताबा खातिब बिन अबी बल्ताया अबू तल्हा में वडागन मी बेबे कलूं कि मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिफा को मट्टी हरकत वडागन विरुगा दमक इब्राहिम इशारा करे गोता मी साहब बेबे कलूं तेरेंग अडु बार बेबे फुलों मी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरिह जमाउमा मुस्लिमों एग्गले कंगरमा गोवाले मु गेंदवी ಅದು ಮಿಸಾಬು ಮೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಕಂಡಿಫ ವಗುತಮಾಗ ಅವನ ಮೆದುಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮಾಲನೆ ನಿಮ್ಮಾಮ ಕುರಿಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಡಾಗ ಮಾಲೂಮಾತ್ ದೇವಿಕ್ ಮಂಟಕ ದೇವಿ ಫುನ ಸರಬರ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅದಿತಿ ಬೆಫನ್ ಮಾದಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾವತಮು ಅಗೊಂಡು ವಕ್ಕೌಡ ಸುಬ್ಹಾನಕ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಬಿಹಮ್ದಿಕ ಅಶಹದು ಅಲ್ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ ಅಸ್ತಗ್ಫಿರುಕ ವ ಅತೂಬು ಇಲೈಕ್ ವ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ವಸಲ್ಲಮ ಅಲಾ ಸಯ್ಯಿದಿನಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವ ಸಹಬಿಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ